Aye. Matikiti lama ya Benima Engani Refill Yan Stadium, 23 September, lama donated way Wapupani Holdings. Yakil support for me donated a secretary of Benima Engani. Matikiti lama, but get a secretary of Lava Kumala. Unalabasuna Kumala. The mega show we have figured out about I care about one holdings. Na Bashiduma, Benima Engani Refill. Akesa, kwa msekitile kumbadili kitu kitasepia President Mainga mwabula. Ile kule chao. Chao kubensuwa, ela matikiti ya Gian Philip. Ite 30 September, aine na sapota kulmo malu. Wangwana mama kasala ngatsala manaye, ila ngatsala na bami. Na kenza mwana malume na mashaka ba isapota ayene nyashaba matikiti lama nganishabela mashaka nyanya nikaba sekretary ba mimi ebanishabela kunyanya kama sekretary ba mimi na mashaka ina bandi ngaba karati mtaphema kwala mtakumane aka malume ka ngumangena ne na kenza ay support ni Gian Refill 23 September President Mainga ngwabulabula loko mtiringa bulabuli itayibula msadanya japo tasifuna kushawe mashaka ngwabulabula ngofana loko mana ko ite mashaka na phone mina phone le mashaka banasa utandaisa itinjangani okay mashaka